Intambara kimwe mu bikorwa byangiza bigasenya bigatwara ubuzima bwa benshi cyane. Iyo havuzwe intambara, abantu basobanukiwe cyangwa umuntu ufite ubwenge buzima ahita yumva igikorwa karundura kije guhindura ubuzima bwa byinshi ku isi, mu bukungu, mu mibereho ya buri munsi bwa muntu. Intambara kimwe mu bikorwa bititiza benshi cyane, ndetse n'abiyita ibikomerezwa kigera ku cyitwa intambara. Ubuhangange bwari bafite bwose bugashyirwa hasi n'igikorwa cyitwa intambara. Intambara ku mugabane wa Afurika ifatwa nk'ibintu bisanzwe kuva abakoloni bagera ku mugabane wa Afurika bavuye mu Burayi, bakigabiza Afurika bakayigabana uko bashaka. Kuva icyo gihe kugeza na n'uno munsi, nubwo byitwa ko batanze ubwigenge, ariko baracyateza intambara muri bihugu bitandukanye hirya no hino muri Afurika ndetse no ku bindi bice by'isi. Wavuga Uburayi, intambara bakayumva nk'ikinamico cyangwa bakayumva nk'umugani, bakayumva mu mateka. Mu myaka 77 yari yihiritse ku mugabane w'Uburayi, nta gihugu gishobora kuba cyakwataka ikindi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yahagaze mu mwaka w'1945. Intambara irasenya ntiyubaka. Reka twongere kubaha ikaze kandi n'inshuti bakunzi bacu mudukurikirana umunsi ku munsi mu biganiro tubagezaho binyuze kuri Radio Superstar, ndetse unakurikirana kuri YouTube channel yacu Warasta. Nkomeza kwibutsa gukora subscribe ubundi ujye uba umwe mu mbere mu kumva ibyo tukugezaho neza ndetse neza cyane. Twatugarutse muri kakanya k'ikiganiro World Science and History, amateka ndetse n'ubumenyi ngiro bw'isi. Mutegure uko mukagezwa nanjye Mr. Wala twatweretse rero kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku ntambara, cyangwa ibyo twakwita igitangaza, ibitari byitezwe, kumva igihugu cy'Iburayi gishobora kwataka ikindi ku manywa. Tukaba tugiye kugaruka ku ntambara cyangwa ku kibazo gikomeje kuza mu Burusiya ndetse na Ukraine. Kaba aricyo kiri kuvugwa hirya no hino mu itangazamakuru mpuzamahanga, ahateraniye abantu batanu. Muri batatu urasanga bari kugaruka cyangwa bari kuvuga ku bijyanye n'ibiri kubera mu gihugu cya Ukraine nyuma yo kwatakwa n'Uburusiya. Tukaba rero tugiye kugaruka ku bijyanye n'ino ntambara tubihereye mu mizi. Ese ushobora kwibaza uti ni kuki Uburusiya bwateye Ukraine, cyangwa ni iki Putin, umwe mu bafatwa nk'abayobozi bavuga rikijyana mu bihugu byo batavugirwamo, yaba ari inteko nshingamategeko cyangwa n'ikindi icyo ari cyo cyose mu gihugu, nka bino bihugu bifatwa nk'ibifite demokarasi, uno mugabo we akaba afatwa nk'utavugirwamo, iryo avuze rishyirwa mu bikorwa. Wakwibaza uti ni iki yifuza? Mu kirere, ku butaka, mu mazi, Uburusiya bwagabye ibitero simusiga kuri Ukraine, igihugu cy'abaturanyi gituwe na miliyoni zigera kuri 44 z'abaturage. Mu mezi ashize, Perezida Vladimir Putin yakomeje kuguhakana cyangwa yakomeje kugenda ahakana ko agamije gutera igihugu cy'abaturanyi. Nyuma y'amarenga yarakomeje kugenda agaragara ku bijyanye no kuba hari urunturuntu hagati y'ibihugu byombi. Nyuma kandi arenga ku masezerano y'amahoro, yohereza ingabo ze ku mipaka ya Ukraine mu majyaruguru, uburasirazuba ndetse n'amajyepfo, bayigotera hagati. Mu gihe imibare y'abapfuye iri kugenda izamuka umunsi ku munsi, ubu arashinjwa kugaba ibitero ndetse no kwirengagiza amasezerano y'amahoro
yasinyweho ndetse n'ababigizemo uruhare n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Wakwibaza uti ni hehe ingabo z'Uburusiya zateye? Ese no kubera iki zari kuzahereye zitera Ukraine? Ibibuga by'indege, ibiro ndetse n'ibirindiro bya gisirikare niho hakoreshejwe cyangwa hahereweho mbere na mbere. Mu mijyi ikomeye ya Ukraine harimo ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Boryspil i Kiev. Nyuma ibifaru bya gisirikare n'abasirikare batagira ingano bahise bisuka muri Ukraine mu majyaruguru ashyira iburengerazuba hafi ya Kharkiv cyangwa Kharkivia, mu mujyi utuwe n'abantu basaga 1,400,000, iburasirazuba hafi ya Luhansk, hafi y'igihugu cy'abaturanyi cy'Uburusiya ndetse na Ukraine, Belarus mu majyaruguru, hamwe no guturuka kuri Crimea mu majyepfo. Hamwe naho hakomeje kugenda ateza impagarara hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Ingabo z'Abarusiya zafashe ikibuga cy'indege cya gisirikare kiri